ceasefire. Ariko nta munsi usiba kuva ayo masezerano yashyirwa mukono u Rwanda rutabwira amahanga ibi birimo bibera iburasirazuba bwa Kongo. Ni ukuvuga ibitero bya guverinoma ya Kongo yifashishije indege zayo cyangwa se twa tudege twitwara twa attack drones mu kurasa ibirindiro bya FC23 binyuranyije ntako gahenge kashyizwe mukono, ndetse no kurasa abanyamurenge za village z'abanyamurenge ari Minembwe, kandi bigakorwa no mu gihe hari imvugo z'urwango zirimo zizamuka. Hari ikindi kibazo twavuze tudahwema kuvuga, ikibazo cya basirikare b'abarundi ubu bageze ku 20 bari hariya muri Kivu y'Amajyepfo, batangatanze village y'abanyamurenge bakababuza gusohoka ngo bajye ku masoko kugira ngo babicishe inzara. Ibyo biri birimo biba, kandi nta munsi usiba kugira ngo wacize amezi 3-5 ari byo tuvuga tubwira bagenzi bacu mu bihugu bindi cyangwa se no mu bitangazamakuru, kandi bose barabyemera koko ari byo. Ni ukuvuga ko bemera ko guverinoma ya Kongo itubahiriza ako gahenge, kuko iyo wasinye amasezerano y'amahoro ariko ugakoresha indege zawe mu kujya kurasa ibirindiro by'uwo mwarwanaga, ndetse ugakoresha n'abacanshuro bandi wazanye mu gihugu, ibyo bintu ni ibintu bitumvikana. Nta kuntu dushobora kumva amahanga ubu ngubu barimo bavuga ngo u Rwanda ngo M23 kandi ayo mahanga yose twabwiye uko kwica agahenge kwa guverinoma ya Kongo atarigeze icyo akora. Nta tangazo nimwe ushobora kunyereka ry'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, ry'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe yamagana Perezida Tshisekedi cyangwa se yamagana guverinoma ya Kongo mu kwica agahenge. Agahenge ni iki? Ceasefire ni abarwana bemeranyijwe guhagarika intambara kugira ngo ntihagire urasa undi. Ntabwo agahenge kareba uruhande rumwe. None se iyo guverinoma ya Kongo itubahiriza ko gahenge igahora irasa ibirindiro by'umutwe wa AFC 23, hanyuma uwo mutwe wa AFC 23 ugasubiza, murumva uwisha agahenge arinde. Naho rero ibintu byose kubigereka ku Rwanda, kugereka kuri AFC 23, kandi twaragaragaje amahanga nayo abyemera ko agahenge kicwa na guverinoma ya Kongo ni ibintu rwose bitumvikana. Najya ngo nababwire yuko hari urwego rwashyizweho rwo gushyira mu bikorwa ya nkingi y'umutekano navugaga, kwa Joint Security Coordination Mechanism, urwego rushinzwe ruhuriweho n'ibihugu bitatu, u Rwanda, Kongo na Amerika, kugira ngo barebe ukuntu bapubahiriza ihame ryo kurandura FDLR no kuvanaho ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi. Iyo nama rero iyo mekanizme ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 yari yemeranyijwe yuko nta bisasu by'indege bya guverinoma ya Kongo byongera kuba, ibyo bisasu bihagarikwa, hanyuma u Rwanda rukavanaho zimwe mu ngamba z'ubwirinzi. Ibyo byari byumvikanyweho. Ariko nyuma yaho guverinoma ya Kongo ntabwo yigeze ibyubahiriza, yakomeje kurashisha za ndege zayo, kurashisha ya madrone yayo, ku buryo umuntu yibaza niba nubwo Perezida Tshisekedi yagiye Washington gusinya amahoro, niba koko mu mutima yemera ayo mahoro, kuko bigaragara ko cyashaka ari igisubizo cy'intambara. Hanyuma murasubiza iki rero nyine abatunga agatoki u Rwanda muri ibi byose, duhereye no kwitangazo twaraye tubonye ry'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi by'Iburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Iryo tangazo ko twaribonye rya International Contact Group, ibihugu by'Iburayi na Amerika y'Amajyaruguru, igitangaje muri iryo tangazo ni uko nta na hamwe ushobora gusoma bavuga ibyo bitero by'indege bya guverinoma ya Kongo, kandi nabo ubwabo banabyemera, kuko bose n'abambasaderi babo bagiye bavuga ko bazabwira Bujumbura no kubwira Kinshasa iby'ibyo bibazo. Hari icyo kibazo batavuze. Nta n'ahantu na hamwe muri iryo tangazo ushobora kubona
iby'ingabo z'u Burundi n'ibyo zikora muri Kivu y'Amajyepfo. Kubona itangazo rero rivuga AFC 23 rikavuga u Rwanda nk'itangazo ubundi ritari ikwiye guhabwa agaciro kuko ni itangazo bidahuye n'ukuri birimo biba ibirasirazuba bwa Kongo, ndetse bidahuye n'ibyo bo ubwabo bemera kuko bo bose nta n'umwe uvuyemo bemera ko ibyo bitero by'indege ari ikibazo. Rero ibyo ngibyo nabyo tuzabibabaza, tubabaze impamvu basohora itangazo ridahuye n'ukuri kandi ridahuye n'ibyo ubwabo bemera kandi banatubwira. Bati ingabo z'u Rwanda na AFC 23 nibasubire inyuma, basubire mu birindiro bari barimo mbere yuko impande zose zemeranya kuri ako gahenge bakomojeho ka ceasefire. Nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu bibaza bati se ko bashyira mu Rwanda ngo rusubire inyuma, hari ubwo ruri mu barwana muri iyi ntambara? Ibyo twarabivuze inshuro nyinshi, ariko se muzi ibyabaye umwaka ushize muri teritwari ya Walikale. Teritwari ya Walikale ingabo za AFC 23 zari zarahageze, hari aho zigaruriye. Hanyuma haza pression nk'iyingiyi y'amahanga, igitutu cy'abanyamerika ngo dukoreshe ngo influence, sinzi ukuntu influence umuntu yayivuga mu Kinyarwanda, influence dufite kuri M23 ngo ive aho muri teritwari ya Walikale. Icyo twarabikoze, twababwiye tuti kugira ngo duharanira amahoro, barabasaba kuva aho hantu mwafashe kugira ngo noneho ibiganiro by'amahoro bibashe kuba. Ibyo bintu nubwo batari babyishimiye, abo ba FC 23 bavuye Walikale. Ariko se muzi cyabaye nyuma nuko guverinoma yarahafashe, abantu bose bishimiye abo ba M23 baza cyangwa se babashyigikiye barishwe icyo gihe. Rero nukuvuga ko twebwe badusabye gusaba abantu kuva muri teritwari bari barimo, ariko abagiyemo bakora ibyaha by'intambara byo kwica abasivile kuko bashyigikiye umutwe wa M23. Ubu ngubu rero kongera kudusaba ibintu nk'ibyo, urumva ko bidashoboka, ko tudashobora kongera kugira uwo mutwaro wo gusaba abantu kuva ahantu kugira ngo abaturage bari muri uwo mujyi baze kwibasirwa n'ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR na Wazalendo. Ari umenya hari ubu bwo tari ukubasaba kubwira AFC 23, umenya u Rwanda rusabwa ari rw'ubwarwo babwira na M23 noneho niba twabonye itangazo neza. Ibyo twarayivuze inshuro zihagije, twavuze ko batagomba kuvanga ikibazo cya AFC 23 n'ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda. Ibyo twarayivuze inshuro zihagije. Nibabanze basabe ingabo z'abarundi zirenga 20 ziri hariya zibasira abanyamurenge, zikabagota, zikabicisha inzara. Niba ayo mahanga ashaka amahoro, nasabe izo ngabo z'abarundi. Hanyuma rero anasabe n'ingabo za Kongo kureka ibyo bitero byo mu kirere, ibyo bitero by'izo ndege n'izo drone, kuko ari byo bituma kandi birumvikana uwo mutwe wa FC 23 usubiza. Hanyuma ubwo ukomoje ku ngabo z'abarundi, ariko n'ubundi ejo bundi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyuma yo kuganira n'abadiplomate bakorera mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga mugenzi wawe w'u Burundi Edouard Bizimana, yashinje u Rwanda ko ngo ruri mu mugambi wo gutera u Burundi, ndetse ngo bikaba intambara igomba kuba ngo y'akarere kose, ndetse no mu ijambo yagejeje ku baturage ba Kongo Perezida Tshisekedi yabikomojeho, ndetse nabonye n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya nawe abivuga. Ariko bose hari ikintu kimwe bahurizaho cyo kuvuga ngo u Rwanda rurimo kurasa muri Kongo ngo ni Burundi, ngo ibisasu bituruka ngo mu mujyi wa Bugarama, niko bavuga. Ibi birego byo mwarabyumvise ministre murabivugaho? Ibyo birego twarabyumvise, kuba Patrick Muyaya na Edouard Bizimana bumvikana ku rwego bagomba kuvuga ibyo ngibyo ntabwo bitangaje, ariko ibyo bisasu byaturutse Bugarama ntabwo ari byo. Bisasu byaturutse i Burundi bikibasira abaturage hariya Kabanyura, ndetse hari n'impunzi z'abanyekongo zirenga 1000 zahungiye iwacu hariya i Bugarama ku mupaka wacu, none se bari guhungiraho ibisasu birimo bituruka, kuko abo bantu izo mpunzi ziri hariya, ziri muri centre ya Nyarushishi. Ku kibazo cy'u Burundi, buribuka mu kwezi kwa mbere kurangira kwezi wa kabiri, umutwe wa FC 23 umaze gufata Goma na Bukavu,
habaye ibiganiro hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi. Hari inama ebyiri zabereye ku mupaka duhuje, hari n'indi nama yabereye muri Kenya i Naivasha mu gihe hari inama y'umutekano w'akarere. Hanyuma hari imwe muri izo nama aho inzego z'umutekano zumvikanye, hari mu kwezi kwa Werurwe kwa gatatu, bakumvikana ibigomba gukorwa kugira ngo amahoro ahinde, kandi bari babyumvikanyeho kugira ngo haze umutuzo n'imvugo zo kwibasira ikindi gihugu zigabanuke. Ibyo ngibyo byumvikanywe icyo gihe. N'icyo gihe ndetse navuganaga kenshi na mugenzi wanjye w'u Burundi icyo gihe Albert Shingiro, twumvikana rwose ko tugomba kugabanya tension, mu Cyongereza bavuga de-escalation. Ibyo bintu twabyumvikanyeho. Ariko mwabonye icyakurikiye nuko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye mu bitangazamakuru mpuzamahanga France 24, ajya kuri za BBC, avuga ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, hanyuma anatangiye no kongera kohereza ingabo i Burundi. Icyo gihe byadusubije inyuma. Bivuze rero twebwe icyo twifuza ndetse n'u Burundi n'ubu ngubu nuko iki kibazo cyakemuka, twakiganiraho kugira ngo rero Burundi bufite ingabo z'u Burundi muri Kongo zo kwibasira abakongomani b'abatutsi, zo guteza umutekano muke, iyo role iveho, kuko abarundi ntabwo baje hariya kugira ngo bagarure amahoro, ahubwo baje hariya kugira ngo bateze umutekano mukeya. Twebwe rero u Rwanda twiyemeje, kandi twabibwiye abahuza, twabibwiye n'abantu bose tuganira, yuko twebwe icyo twifuza nuko amahoro yagaruka. Kugira ngo amahoro agaruke nuko ingabo z'u Burundi ziteze umutekano hari iburasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo zavaho, ndetse n'ibyo bitero bya guverinoma ya Kongo nabyo bikarangira, kugira ngo noneho turebe uko twashyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono. U Burundi bwaba butera inkunga FDLR, Minister? Ntabwo butera inkunga FDLR, ahubwo burafatanya. Burundi bufatanya na FDLR kuko ni coalition imwe. FRDC ifatanya na FDLR, igafatanya n'ingabo z'u Burundi, igafatanya n'abacanshuro, bose ni coalition imwe. Nicyo kibazo nyamukuru mufitanye? Icyo kibazo nyamukuru dufitanye ni ikibazo cy'umutekano. Ntabwo wabufatanya na FDLR ngo we udashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko FDLR icyo yifuza ni guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi uranibuka muri 2023 mu gihe cy'amatora muri Kongo, Perezida Tshisekedi yavuze muri za meeting za politiki cyangwa se no kuri radio na televiziyo yuko afite umugambi wo gutera ibisasu i Kigali, ngo adashyize n'umusirikare n'umwe ku butaka, kandi ngo akaba azafasha urubyiruko rw'u Rwanda ngo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ibyo yarayivuze izuba riva. Hanyuma cyanabivuze gusa, ahubwo yashyizeho n'iyo coalition irimo uwo mutwe wa FDLR ushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, urimo ingabo z'abarundi, urimo abacanshuro. Ibyo bintu byose bibangamiye umutekano w'akarere. Kugira ngo iki kibazo gikemuke nuko izo ngabo z'abarundi zava iburasirazuba bwa Kongo, nuko uwo mutwe wa FDLR warandurwa, kandi n'ibyo bitero by'ingabo za Kongo bikavaho bikarangira, hanyuma tukareba ko dushyira mu bikorwa rero amasezerano twashyizeho umukono. Tusoza, ndagira ngo mbabaze ubumwuka mu karere, ngira ngo ntabwo wifashe neza ukurikije ibyo abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga. U Burundi buravuga intambara, hakurya aho bahana umupaka na Kongo mu mujyi wa Uvira haravugwa kuko hagenda hafatwa, ariko buri ruhande rumera nkaho rwitegura igisa n'intambara, ko umwuka mubi uzamuka. Ni iki mubwira abatuye aka karere ndetse n'amahanga ku nzira ishoboka, ariko no ku buryo ibintu byifashe abantu bamwe batekereza ko bishobora kuba bibi mu bihe biri imbere? Inzira ishoboka ni imwe gusa. Twashyize umukono ku masezerano. Hari amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo, hari n'amasezerano ya Doha hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa FC23. Ni ukuvuga ko amasezerano yo arahari, nta yandi masezerano agomba kuganirwaho.
ikigomba gukorwa ni ukuyashyira mu bikorwa. Kuyashyira mu bikorwa rero bisaba iki? Bisaba kugira ubushake bwa politike bwo kubahiriza ibyo twiyemeje duhereye ku gahenge, ceasefire. Nta kuntu wasinya amasezerano Washington ngo buke ujya kurasa abanyamurenge. Ibyo bintu ni byo kwamaganwa, kandi urashwe birumvikana ko nabaza gusubiza. Rero bikatujyana muri iyo mu byo bita mu Cyongereza vicious cycle, ibintu bitarangira. Rero niyo mpamvu rero guverinoma ya Kinshasa igomba kumva ko ntibisinya amasezerano, igomba kuyashyiraho n'umutima mu kuyashyira mu bikorwa.